kekaja ye wade ne sabe keka hye bose won bete nsade afiri wonu a ade hye boy ensam hye ade ma ba na wajade asi hwa ama Ghana phobia ka ho asem aka ho asem MPP amanyokuo nankasa ma ne bie kura aka ho asem ama nanu ikura de ensantwerefo na chese di dom animo ma wo mo kodododo ho ne bebe o mo de nchese atwa ho ahye nyina ensantwerefo yaka ho asem no yewra Simon Osei-Mensah ahye bose erade aduma August wasana Suame na hyase no ano wono me hyase pa na chese won matensa ade afiri hom na yewra ne chem se enya bo apawyo so enti na Suame Interchange na no ada mampani be hye bon wono baja ade asi hom na emom na ye IMF sika no a na wono motwen amana ba ansa na project no wono matimi ahyase eno timprempre erade ya aduma sika ne fa bia di nkan beto Ghana kofes mo no de wo mo de hye egu akwam sade be ya wasana Suame no mo na no wono betimi efrase ewom se Suame aduasansia bese mfie miensa no a wo mo de hye Ghana fo ene asanteman bo se wo mbehwe atensade afiri ho ne de wo mo timi no ho na so kan ne kan interchange no sade wo mo de hye bo no wono mbehwe na wono mo edi so senya yinina enim no omampani de asobe ball form afietwe mu no Suame a etosu edunu ti nama adehye dodo na wo asanteman mu ne Ghana no ehwese omampani de asobe form de kribi ade chinya na emfidi egu akwan no so eye adwuma na contract nhyehyeye no yemu ahuduro bebre ebi ho no mo a eye design no to ho ti omampani de asobe form a na de aka no say because the design no hodada no na contractor no abigina adwuma no so na oye ene wo bi obi so a contractor no be adwuma ono an be ni design na wasai construction no no ebasa na also omampani e de asobe form na ma ho kwan na mo sign contract no mo sign contract ni wi a no ma she designs no ase na design ase no won say contractor no a obey project no ono na ye design de boya odukwa koma the Ministry for Roads and Highways na say ebi am fan say we ye urban roads for the urban road for any consultant betina say no ma she design na contractor ndi aban say omujitu mu ano ahyase say also ensan ebi ba mu a na no so omne na kan wa yensesan no eno nti na ema no eche nti even say omampani dia so ball form October no contract na nkasa ehye 10 February 2023 na omo nhyehyeye stage bia ade oso omo stage bia ade omo ye so far sanya omo chichiri mu ho no mo hu se ebiabi okrampo na omo di animu sin deadline no we nyina nso dibre nti e bompa ye se senya omo aka no ebi a chekura Suame nyinu ntembe no ma wie designs ni nyina nti we are on course the best rest will be anya botre. Even initially there were some challenges. Meaning say any IMF negotiation affected financial arrangements be now it has been resolved. At least we know say the source of funding is secured now. With the more say nya project no say ya abandon na emaso nyame adoma abebaso na say the mre bi mekan no because of the way we do our politics ntino me set timu obi en fan she na dwin mu say by December 2024 near we Suame Interchange no because a 36 months project. Asante mantem swafo won monyafo Simon Osei-Mensah ebren santwerofo ye bopiri no ne ebisa no e de fa Suame Interchange no akontabu a wode ema ye ne ehwebe Suame mienu ntemo de every sabre yankwape mosana Suame ne de na won mo efrase adai but why Akoma FM so actually designs no architecture designs no ne ade